Budućnost je stigla i pravo da vam kažemo, dopada nam se kako izgleda, bar po pitanju solarnih panela. U poslednjih nekoliko godina ovakvi uređaji su sve bolji i bolji, a njihove cene su sve manje. Dakle, nema više kampovanja bez omiljenih serija i muzike. To znači da sada možete da za stotinak evra kupite totalno sjajnu spravu koja će vam dobro doći na planinarenju, izletu ili običnom roštiljanju u prirodi. Takav je recimo i Juice Orange koji je u sve to još i vodootporan. I opasno je brz. On je i do 350% brži od ostalih, pa će napuniti vašu bateriju super efikasno. Sa istom površinom panela generiše čak 20 puta više energije, pa je zato lagan i malih dimenzija. Možete da ga strpate u ranac bez problema. Samo sat vremena sunca može da vam pruži 2 sata razgovora telefonom, što je spektakularno dobro. U praksi moći će da napuni 3 iPhone-a 4S do vrha samo jednim punjenjem na suncu. Ako se ikada bude snimao poslednji, konečni, jedini i najbolji deo Batmana, znamo koji će auto voziti. To je Mercedes-Benz SLR McLaren Final Edition. Za sada imamo samo ovu sliku, ali izgleda toliko opasno da bi čak i Batmanu bilo malo frka kada sedne prvi put. Eto, možda skupimo pare od plate pa ga kupimo 2534. godine. Warner Bros. Je najavio novi nastavak sage o Batmanu u režiji Christophera Nolana. The Dark Knight Rises će se pojaviti na premijeri 20. juna 2012. godine i to u običnoj 2D tehnici. Ovo je treći nastavak ovog serijala koji je stekao brojne fanove zbog vrhunske režije i sjajne glume. Do sada su snimljeni Batman Begins 2005. godine i The Dark Knight iz 2008. godine. Producenti nisu otkrili ko će biti glavni negativac, ali je Nolan rekao da neće oživeti Jokera, negativca čiji je lik tumačio Heath Ledger u filmu The Dark Knight. Smart telefoni i tableti, pa samim tim i tehnologije ekrana osetljivih na dodir, polako, ali sigurno osvajaju vaše živote. Zato je Logitech predstavio sasvim novi koncept u svetu miševa. Touch M600 donosi zanimljiv dizajn i elegantan oblik koji omogućavaju lako upravljanje. Ali ono što izdvaja ovog crnokosog macana je činjenica da je ovaj miš osetljiv na dodir. Odličan je izbor i za levoruke i za desnoruke korisnike. Touch M600 ima i Logitech unificirani prijemnik koji omogućava povezivanje do 6 kompatibilnih uređaja preko jednog USB porta. Za slučaj da se odlučite za nadogradnju na 6 ruku i 4 para očiju. Zapravo, možete da dodate tastaturu, menjate miševe ili ih kombinujete u skladu sa željama, a da pritom ne morate da menjate prijemnike ili koristite još jedan USB port. Korisno, a uz to i izgleda fino. Evo ih patike za sve internet džankije. Sve je osmislio dizajner Bigot Lumen, a napravila firma Keds. Tu su prepoznatljive crte vaših omiljenih sajtova poput Google-a ili možda Facebooka. Nabacite ih pa ćete najzad moći svima da objasnite da ste vi zapravo ljuti twitteraš, a ne ljubitelj fejsa ili slične bitne društvene stvari. Evolucija je sjajna stvar. Omogućava živim bićima da se kroz generacije promene kako bi se bolje prilagodili okruženju. A da li ste se pitali kako bi to izgledalo u praksi? Naučnici sa Monash univerziteta kažu da su otkrili koliko bi bilo potrebno da miš evoluira do slona. To je tačno 24 miliona generacija. Ako vas zanima koliko bi to u vremenu bilo, to je 70 miliona godina. Ali zato je promena u suprotnom pravcu mnogo brža i kreće se oko 100.000 generacija za tako drastične promene. Za smanjivanje je potrebno sve manje hrane, pa je reprodukcija brža i mogućnosti veće, kaže dr. Alistair Evans, dodajući da uopšte nije loše biti mali.